what's up? Od danas bukvalno sam spreman psihički i fizički i svakakav mogući način sam spreman da sa vama krenem iz početka ovu jednu od najtežih Souls-like igrica. Tako sam pročitao da su rekli. Igra se zove Lies of P. Da ne bismo odužili s ovim introm, ja jedno čekam da krenem. Svima nama je već poznat demo. Ja sam već igrao ovaj demo do onog Hotel Krat treba da stignemo. Ima jedan boss u svojoj struji. Nakon njega dalje više nisam igrao. Sad je napokon izašla cijela igrica i ja sam napokon odlučio da skupim hrabrost i da nastavim do kraja i da završim ovu igricu i da oderem ovu igricu i da uništim svakog bossa ispred mene. Spreman sam. Jednostavno sam spreman. Ok, trebam pomoć. A mi smo spremni. Tako je. Ok, ovo svima nam je već poznato. Ne znam uopšte da ima ljudi iz Balkana koji uopšte gledaju ovakvu igricu. Ili vole ovakvu igricu. Ovakve igrice svima nama uopšte poznato. Bloodborne, Elden Ring, koji ima još Sekiro. Ja sam sve to već prošao. Ja baš volim. Nekako stigneš do boss fight. Osjećaj kad pobediš boss fight. Adrenalin. Adrenalin 300. Ova igrica je vizualno prelepa. Odmah na početku posjeća na Bloodborne. Definitivno. Samo što su ovdje lutke. Ovdje već dobijemo oružje. Kaže balance, dexterity. Ajde dexterity. Ok. Ovo odlučili smo ovu sudbinu. Lock on, klasika. Jako je bitno. Čekaj sad. Da vam budem iskren, nije prvi pokušaj da sam snimao. Tako da, samo zadnji put kad sam snimao bilo je dosta davno. Malo sam zaboravio sad komande. A držimo u krug, trčimo. Ok. Ovo nam je heal. Jeste, ovo nam je heal. Ajmo ovaj čika policajac. Nije dobar. Ok, ajmo ovog ovdje. Pa. Ok, ovo gore raspuca. Ajmo ovog. Ovo je više liči na zombija nego na... Čekaj, tu smo i ovo. Cak, daj vamo, to je sad moje. Ajmo i tebe. Čekaj, kako da se branim? Mora, jako je bitno da naučim parry. Tu si se pojavio, čekaj, policajac. Šta izlazi to iz njih? Kulje. Čekaj, ova vrata ćemo da otvorimo. Da ako budemo umrli, možemo samo da skratimo put, ne moramo da idemo više okolo kao sad. Evo vidite, više ne moram idem čak tamo gore, nego već skrenuo da je desno. Ali nadamo se da nećemo morati da iskoristimo ovu prečicu. Ona čika policajac bije i dalje mrtvog robota čovjeka šta je već. Mi ćemo za to da ga kaznimo. Opa, 2 puta, bežiš, nisam stigao. Ok, kombo mu je 3 puta. Oooo. A jes me živcira ovaj, 3 puta kombo i opet zaboravi. Ali ovo za prvi neki mini boss je jako previše traže, iskreno. Mislim, neki tutorial ili slično, ma jok. Odmah ti nabiju nekog, opa, to, čekaj. Što se desilo, što znači ovo? Kad mu se to pojavi, onda da ga udarim sa R2. Tako udarac i verovatno finish, sad ću vidimo, čekaj. Držimo R2 i cak. R1, ok, ovo je završnica sad. So nice. Nice. Ok, uzeli smo ključ, sad možemo da prođemo kroz oba vrata. Kad sam prvi put igrao ovaj deo, definitivno nisam došao voliko brzo do ovdje. Ovo je kao checkpoint. Ono gore imamo 2140. Jako nam je bitno zbog level up. Aha, ok, ček. Op. Ne. A vidi majmuni kako me zaglavili. Sad obratite ovu pažnju na ovo. Vidite ono gore što sam izgubio sad 2334. Sad ako opet umrem, to će se izgubiti. Sad imam jednu šansu da ja odem do mesta gdje sam umro, da ponovo pokupim. Sad je to najveći problem u ovakvim igricama, Souls-like igrica. Evo ja sam to pokupio, vratio sam nazad, tako da super. Što su tako agresivni u demo verziji, nisu bili toliko agresivni. Ajmo da otvorimo ovaj chest. Šta ima ovdje? Ko žele da pročita, evo mu ovdje. Charge, cak. Pam, čao. Šta radi ovaj, šta radiš? Ima neko unutra možda? Nema.
Če mi ne dozvoljava da pričam, onda nije bitno. Ovdje sad se sjećam. I to je upravo ovaj. Ja mu radim ovo. I onda bežim nazad. Ok, nice. Ok. Ok. Kako da... Ja se odbranim i on opet ima toliko jak damage. Ok. Sad ono. Charge. I on puca. To je to. I sad ovo. Nice. Sviđa mi se. Čekaj. Ok, tamo treba da idem, ali ne vidim što ima ovdje iza prvo. Ok, nema ništa. Ajmo go na hotel, tamo treba da idemo. Ok, ovdje to ima jedan čiča koji puca. Evo ga tamo, ali ja ću da ga prevarim i čekam ovog ovamden. Dođi. Ćao. Zaletim se brzo, pa. Ok, ovog sam zaboravio. Ćao. Sada je boss fight. Što je ovo? Ovo nije bilo ovdje. Ovo je novo, ovo nije bilo ovdje. U demo verziji ovo nije bilo ovdje. Moralo je da trčiš odande iz početka, nazad ovdje. Ok, nice. Ode odmah level up. Bravo. Ok, već ovo 3434. Vitality je život, health, tako da ćemo to i jedno, može. Tehnika jedno, može. Koliko mogu? Još dva. Ok, ajmo jedan i još jedan tehnik. Ovdje možemo da vežbamo parry. Hoću da probam nešto. Bliže moram. Moram vežbam definitivno. Ok, ovdje ovo ne mogu. Ok, mislim da je to tačno tako. Čekaj, vidim da se tako čuje kad se... Aha, ono je tačno parry, evo ovo. Ovo je parry, ok. Ok, ja sam ovog boss fighta uvijek s ono teško oružje skinuo. Ok, očigledno je da je ljut. Jako je zanimljivo ovo iza njega što drži. On ima ljude unutra. Ima ljude unutra. Ok. Souls-like igrice, na boss fight je jako bitno da zapamtiš njihov, kako on udara. To jest njegove napade, pattern. Ja sam od ovog dosta sam zapamtio. Tako da prvi put bit će možda mi malo lakše. Nego što mi je bilo prvi put. Trebala koncentracija sad, zato što nisam se borio protiv njega dugo i... Ne! Ok. Ok, ovdje smo dobro napravili. Dobar damage, ali ovaj smo se zeznuli. Ovdje mislim da mogu 2 puta, a mogu sam i 3. put da ga udarim. 1, 2, dosta. Nije dobro. Ok. Sad ću da mu radim nešto. Sad imam jednu taktiku za njega. Evo, upravo to, ali ne to. Evo ovo. Čekajte. Neće se pomeri od mene lik. Evo ovo. Zašto neće? Zašto možda mu udari? Oh my god. Nemam ni health. Ne, nije dobro. Nije dobro. Kako može da mu udari sada? Pre nije mogu da mu udari. Tako 2 puta dođe, da zamahne i onda... Ok. Druga runda, ti i ja. Pa. 2, 3. Ok. Dobro je. 1, 2, 3. Tango. Ok. Nice.
glavu. Treći put, Milina, super. Sviđa mi se. Jednom. Njegov se health puni. What the fuck? Zašto mu se vraća nazad? Da li to biše bilo u demo verziji ili ne? Ne. Čekaj. Izbacujem iz takta. Dosta me troši. Ne. Ojačali ga. Mnogo brzo napade, agresivnije. Ne, stamina. Fuck. Ok, druga faza. Ajmo sad da probamo opet. Nadamo se da neće. Sad ću da se zaleti. 1, 2 i ispod njega. Nerfovali, definitivno. To nije mogu preduladi. Nije mogu da mu dari. Kad sam preiskoristio 3 ovih. Ne. Nemoguće. Okej. Što? Izgleda da ćemo morati da nađemo drugu taktiku. Probat ću još jednom, ali... Bravo. A koliko on mene troši, brat? Sorry bro, ja sam tvoj najveći fan. Volim tvoju predstavu. Perfect parry. Kad se perfektno odbrani, savršeno, onda ne pravi mi damage. Evo upravo. Ok, charge. Ok, ja vraćam health nazad. Ovo su namestili kao Bloodborne, tačno. To mislim da nije bilo u demo verziji. Druga faza. 2 puta, dosta je. Jaoj. Klovne. Osjećam ode mi malo duže. Rešen problem. Kako pričaš? Iskoristili smo health, moram da se vratimo nazad. Ok, uzeo sam ovo oruđe. Mislim da će ovo da im možda pomogne. Neće, niđe s ovim. Oh my god. Upravo ono što govorim. Svaki put ćeš morati 100 puta da prođeš pored njega da bi znao kako drugi put da ga napadneš. Majok. Lik napada i napada, brate. Ne daj mi sekundu prostora. Vidjeli lik ima za sve odbranu. Nice, okej. Ništa ovdje. I kako je da se odbranim ja od toga? Vidi ga lik, bukvalno predstavu mi pravi. Dobro. Neću da se iznevjeram sad. Prvi je video. Ne. Ja sam dobro. Nisam nervozan. Ne. Osjećam da će ovo da bude dobro. Šta sam mu uradio, brat? Iza noge. Sad ću da se vrti. To smo zapamtili. Sad će skoči. I mi u guzicu. Prc. Cak. I bez stamine ne može pobegnemo. Ok, uspeli smo ipak. Jednom dosta. Nećemo vidjeti drugi put. Ok, evo ti još jednom dosta. Nećemo drugi put. Vrtimo se malo pored nogice. Sad će se vrti. Neće. Ok, jednom. Ajde opet. 1, 2. Bežiš u još. Onda mu dođeš. I od cak. To je to. 1, 2. Bežiš još jednom. Ok, ajmo charge. Cak. Odlično.
Ok, ovo nije bilo odlično. Dođi vamo. 1, 2. Bežiš od njega. Driblaš ga. Cak, cak. Messi. Pomeriš se. On poludi. Ok, imamo 3 puta drugo. Finish attack. Sad ću to da mu radim. 1, 2. Pap. Pomeriš se. Jednom. Ca, ca, ca. Drugi put mu radim finish tu. To jest ovaj trugo. Pogledajte ovaj dole. Svako oružje ima svoj kombo. Ljudi, molite se svi za mene. Svi ruke gore. Pap, pap, pap. Dosta. Beži. Beži opet. Ok. Charge. Cak, cak, cak. Još jednom. Dosta. Ovo je savršeno. Kako je brzo ustao sad. Ne, ja ću da odustanem ove igrice. Ovo je prva epizoda i više se ne snima. Ne! To! I dobio sam heal. Nice. Oh, fuck. Ok. 1, 2. Ispod. Prođeš ga, vratiš se. Pap. Dosta. Bežiš. Dovoljno je. Užavam. Ne, hoću da komentarišem nešto, ne mogu sad. Ni kapu znoju mi nije ispustio lik. Šalim se. 300. Moje srce. Ne drhni, zato što sam očekivao više od sebe. Ako je ovo prvi boss ovakav bio, u demo verziji definitivno nije bio ovako jak, ovoliko agresivan. Taj osjećaj kada ti... Čekaj da pričam šta kaže. Trebalo bi da lažemo, da uđem unutra. Taj osjećaj kad ubiješ njega, adrenalin pored i onda ga dobiješ. Moj komentar. Ok, ovdje trebamo sad da lažemo. A pre nego što idemo da lažemo, vidimo šta ima ovdje. Ko si ti? Ja sam čovek. Ljudsko biće. Prva laž. Uspjeli smo. Stigli smo u hotel. Prelepo. Lies of P. Sve ovo bilo intro, a ja već planiram da odustanem. Toliko samopouzdanje na početku. Ok. Ok, već je sad intro, ludnica. Evo ga Geppetto. Ovo sam verovatno ja. Ovo su sve roboti. Da nije kao ljudska civilizacija, kao... Vidiš, roboti su kao bili... Jel te, robovi? Mislim da robovi, oni... I onda su krat. I onda su... Naša civilizacija ljudska uginula i sad su ostali samo roboti. I sad od Geppetto treba naša pomoć. Aha. A ne, oni su svi postali agresivni. Hi, Sofia.
ali su me tražili, ja prošao, brate, ceo cirkus tamo. Ti stojiš ovdje unutra. Ok, GPT im odgovore. Ok, mogu ih od nje da se levelujem i to ćemo sada iskoristimo. Jedan Vitality, definitivno. Advance, šta nam to znači? Fire Electric. To nećemo još. Tehniku opet, capacity, vjerovatno će nam kasnije trebati, nemam pojma. Ok, sad ćemo ovako. Ok, nice. Sve je nice. Kod Gemini, gdje je? Proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. Okay. But perhaps I can fix him. Or wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful. Ok, hvala ti. Hvala ti, Sofija, što si se potrudila da me tražiš, ali također ćemo ti i ja ovdje da popričamo o tome i hvala što ste gledali, like, subscribe, napiši neki komentar, a mi se vidimo u sljedećem klipu i ja jedno čekam da krenem. Pa ne znam baš da li jedno čekam. Peace.